awa bon tout non makamba ba faire na ba fali na ba bill au boudé te ba innocent au boudé papa ni yoku tu pesa Vodacom merci pesa maintenant Vodacom merci pot oye bani ozala no wapi koto banda ko beta ba musique no so wapi so pendant to yeba kyote ba na Vodacom on po yeba nini ba pesa ba favoriser yo po ozala mona na kata mikolo yo mo yebi kande zalaka. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La génération n'a été innocent à quoi manquer Bill Clinton té. Na moni loka innocent ko ke vansa Diamond na lobi na ke non nani Bill Clinton na beta na sala munene té j'espère ina ndenga ye moko asanke wenge maison mère na ye moko abeta té. Okoke ko vanso ko yebise makama bongo po ba bolu ka barankini mo boizangi na mutuna makolo. Pour na ko s'abonner eza nango facile. Beto ke bakaka kadiboku yae ngede obika place ba mesonika abonner s'abonner. Ba fanatique papa maswako batu balingaka ngai bokende ku s'abonner. Okutale chaîne moko ba mesonika kubima wana ukeka ka kote ya kwen wana ngeta pala simoshi ba mesonika s'abonner. Ngeme ba kadiboku yae. Ngeme dobika place ni. Maramoko komi s'abonner. Ngeta le kumoko bima kalukula ngunga. Catholique, bonjour, bonjour, monde entier, bonjour, bana poto babi. Dans le baba na poto na moni maman bana Lyon, après maneno antivirus. Dans la moni sou bana Paris, na moni Wilfried Diogo, le grand Diogo, mon bala noir depuis Paris. Donc quand est le jeunesse TV pesa makambo makambo. Bosala onde ni mon président Yannick bosala onde ni to comprendre danger que ma bé nous tout à l'heure émission mon vidéo mon vira mwasali ezaraté vira moto tsara on a place non vira mo bat ba respecter yo to ebike osala kombo na ndenga Congo za pe immortel la Congo mais to ba rankin mon boye kota na kombo no esa mabe bananga kutu na bota matina kole na zabo na yo kaka ranki na makasi za ka komba ofi olomide mais oza parents oza na bana oza immortel pe ya Congo lelo peso kofi olomide za ta kufi oyoka komba kofi tanga mabo sala ba cérémonie na bandenge mo bepoza oyembi trop na Congo mais ba ranki mo be ya mikie o ezokota entre ba musiciens oza mutu mo yo vando pesa conseil oza mutu mo te yo vando opanza kofi ozala bien na fali pupa innocent na fali pupa bayoka na te baza bon terme te mais comment yo ko sande ti vidéo ya bongolo ba musicien congolais ba respecter innocent par rapport à quoi innocent yembini musique o fala beta innocent yemba ngote musique o ba musicien musu ba beti ba yemonte innocent azo critiquer ba bato ya baza âge na été ya génération na été innocent akoko manquer Bill Clinton te. Na moni loka innocent ko ke vansa Diamond na lobi na ke non nani Bill Clinton na beta na sala munene te j'espère ina ndenga ye moko asanke wenge maison mère na ye moko abeta te okoke ko vanso ko yebise makama bongo po ba bolu ka barankini mo boizangi na mutuna makolo innocent ko manke dangwe te wala ba benga ke monseigneur oroko manke te mandale loti lobi po azana génération ebima e yana simane ba batala ko ba respecta kai. Donc yo koko bano sala ba makamwana te po yo zobinisa oyemba nini rumba ni innocent yo beti na Congo el générique nini oyo beta so batie générique Bill batie yo générique ne eleka boutika babiloko na bo respecter bato ba bande musique avant au sali combien des années na monde la musique oyo bando critiquer bato baza ne ebite so na ndenge ko faire yo na fali bo luka ba ranki na makasi ranki biso to ebi yo ne boyo kana tena gezma wete bokende nango ka bongo nde bokende nango bongo fali azape na batu na ye oye na bango bazaka na rando donc yo kende na rando na gezma wete bokende nango bongo donc boki botsa te bosangisi ona o basala suba ndeni oluka da ba bezo ozwa pokini soko luka bezo ba opesa bango yo bezo mais so ba biba fina ne bosala ngondeni mon président Yannick Wengi bosala ngondeni bon on a un entourage na mina ba pesa no conseil pour tebi tous les artistes à Congo za entourage te entourage na mino c'est que baza entourage mabe ba pesa mino ba conseil na bandenga mabe bo respecter bato baza liboso na bino te donc biso toza contre bino so ina bandenge mo bo manke ve biso so tozana eta ke ba pandisa ngoto sepela nango te
biso to ba soda ne grandi Congo donc to na ba espoir mon bout tika la biso donc okoko manquer net mutu mo bete biso to ebike vo asala bele na ma musique na Congo yo na ba loyenge o manquer simbate oh no chotala ku mission na papi mboma awa ba tu no makamba ba fere na ba fali na ba bil o bude te ba innocent o bude papa ni yoku tu pesa Vodacom merci pesa pena Vodacom merci pot oye bani ozala no wapi koto bana ko beta ba musique no so wapi so pana to yeba kyote ba na Vodacom mo po yeba nini ba pesa ba favoriser yo po ozala mona na kata mikolo yo mo yebi kande zalaka Christian Pendundu wana na kata Vodacom ando yemani bato anaki ko apprécier po azala ki mona ba déjà membre et ça peut le quoi yo mais yo ko ba no finga ba tuto ba yemba trop na vie mutu lo ko fallait yembi trop bino bokini no na ba gezma wote boza bate bo uche sika mo ba benga oni yepa uti na Vodacom yepa uti na Vodacom bokena ngo bongo oh mo sala ngondeni yango suka no ka ndengo kine kuno kine ba fali ba otika ka o mais so ye kota faire ebi batu ba charger le yo ba charger le ma be peno ebi ke au finani pe makele la no sala no oyo kante okeke na Nigeria kuna oke beta na ba Diamond na ba artiste o baza e kuna o comme nigérien et nigérien lo koyo comme o finga ba musicien Congo o finga Billy Nicolas Diamond ça pas chez toi bo sala ngondeni bo sala ngondeni oh bon votre entourage n'aime pas pesa bino conseil pour conseil ba pesa bino ba conseil bien te bato bon manquer ba baza plus âgé que vous bo sala makambo mombo et c'est pesa bato baza libana mboka te biso na ba food si toto yo Congo pesa biso bakanda pona ba Congo so tozaki pena to chelo pena minuki donc to fini ope oyo kana te otala mapete ana food si to yo kaka yo kokolo oyo kana te donc to banze na food si de betante mais so ba yo ki fali ba yo ki faire ba yo ki blink bill ba yo ki intel yo ba yo ko papa ani oza représenter Congo na nini Vodacom superstar banité ba chaîne Congo etala mate un peu de respect papa batu ba ocho na place no pe mi chana place no to komo ke na sona suka busala ngonde no sa mama beto lambula yo te po sa mama beso sali mama bieto lambuli yo donc to lambula bino te po bo sa mama be bo sala ngonde yeni basala ngonde ni mo président Yannick Wenge opesa ngama makambu no comprendre te dega makambu donc pesa ngama makambu donc no senti pena mu pepa bien pe mena Yannick Wenge no senti pena madusu batu bazo kima président ba sala ngonde ni po degré boti que espace boti kapo jeunesse Steve na nenga mabe donc ba si ce président na sala ngona Congo yango yo latanga donc mo na koya zan koyi donc na lata on nenga mabe boti ke langa vraiment espace ne boti ka on to kota on nenga kanza poto na nenga kanza na nenga kimila na nenga kimobutu voilà quand on appelle ça tout balelanga mbote na pesi maman chérie que j'aime maman Lily on appelle ça mon bébé Daniel on appelle ça mbote taka la menga ko Daniel TV mobile pembe na pesi mbote na petite air propre jiko meso na moni Jonathan Unzila donc famille mukendi tout na pesi no mbote bolelanga fanga pe na lilabino yeso na bossa no mabete Jenny Madiama ma grande sœur motema président G5 5e génération son atal kala mon maman base Giro boss live mon papouche